Ita, isagot mi kadakit istorya ana paulwan. Dagiti dingwen nilakay Cosme. Tampok itang aldaw iti panakigasang-gasa ti Mortal a Hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Wenapong, dito iti ayan ti misyon ko ita. Nakakita ak ngamin iti nagdakkel nga uwak, iti parparmatak. Kat da ito yung lugar dyan nakakita ka nagdiswan na. Aya, sa dino nga ron ti pagturungan ta ditoy. Diyak ammo, basta pag napagnatalatan tabarang iti pannagnata, matakwatan ta ti misyon ko. Sige, umay ka nga ron. Agturong ta iti dayja, banda. Sa dino ngay nga ta ti pagturungan ta ditoy. Ay, kaya magmagnata. Basta magnatalatan apong. Nagpintas mo't da ito'y na. Anya dayjay? Agsangsangit jay upa apong. Ha? Upa? Agsang-sangit? Apay nga ta? Ay, asit ganta. Ay. Apay nga, upa. Hanya ti parikot mo. Intayap, nagitiwak, nagitipyak ko. Ha? Kapaspasak pa'y nga ron, ida. Jack nga isalakan, ida. Taado nga min, dagitiwak. Pinagtitinulungan dak, at tinuktukan, dagitiwak. Anya? Kasimot dagiti piyak mo, upa. Sapay nagpipintas siguro dagiti piyak mo. Ta nagpintas ka nga, upa. Dua, ti agbalinto akawitan apyak ko. Kan inamat, dagiti agbalinto nga upa. Ay, so sayang. Linaklaka, dagiti wak nga intayab. Walo da amin awak. Ay, nagalasan. Awan, Apolos, tinatda ka nagitipyak ko. Iso akayat konti matay. Kasta gahayam. No kasta apong. Dayto yan ti misyon ko. Wen, dayto iti kayat asawon ti nakita kiti parparmatak. Anya? Upa. Adda ka di akin manokkan ka? Adda, ni Don Cosme, tibak ng alakay. No kasta. Umay ka. Ta isubli ka kan kuana. Jack kayat konti matay. Ta sigurado asindan dagitiwak dagitipyak ko. Awanan tiganas ko nga agbibiyag. Saan akas tao pa? Hala, umay kan. Igaman ka, tapno saan ka amag na. Mapantayo iti ayan ti akin manokan ka. Agyaman ha, tanasarakan nyo day tanga upa, kabsat. Sapsapulag ng jakmat nasarakan. Ayan nga tandag iti piyak na. Intayab dagiti wak. Anya? Talaga pagpungpung tutan dakdag iti wak. Isuda ti mangib ibos iti tarakot ko. Ay. Kan amin amulak, dadailan da. Dagiti papaya, saba, kanda dumapay, mapandatok-tukan. No kasta. Isuda ti agdadadal ka dagiti mulayo. Wen, barok. Di pa lang aparikot ko dagita awak. At adaytan niya agparikutan. Gaputain madutan. Ay, wen gayam. Kabayatan ti panagsasarita tayo. Isaganaan kayo pa iti merienda. At inlintak akamote. Ken saba. Iso ti pagsasangwan tayo. Nawaya kayo latangag na dito'y balay ko. Kabsat. Barok. Sana balit duduwa kami lang kani bakit ko dito'y. Tawan mo't anak mi. Agyaman kami no kasta kabsat. Ano sa nyo laang dito'y ayan mi?
Gaputa ado nga ming tidingon, me. Isuda lati mang mangag. Wen, kabsat. Ado tiba kami. Kalding kanda dumapay. Nalawa matitalon mi. Kat dayta ti inaldaw nga si kaswan mi. Kastagayam, Tata Cosme. Bayan nyo, tatumulong kami kiniapong bubod. Kabayatan ti kadami ditoy. Nagadupay gayam ti baboy mo, kabsat Cosme. Wen, kapsat bubod. At dapat iti dadya abanda. Kaaldawan na itan niya agpas na. Masiko. Asino nga ti ama? Ah. Narabak ka gaya. Humay ka. Intaman kita. Ang mga no aganak di mo tayo. Ay na, talaga gaya mabaknang ka iti dingwan. Tuwan At dahi ti baboy ko amasiko. Ah, ay, nagdakala baboy. Anay ko! Na, Day, nakaidalat tagaya man. ay, aganakan na talaga. Wen, Ay, bumanaw ka si Kalakay. Di ka kaya't abakita. Ha? Siyakti ko ng baboy. ne. Kasarsarita mo ti baboy, kabsat bubol. Wan, kabsat Cosme. Kasladyak makaanak na makikitak pero bumanaw ka man din. Ay, si kakit di mata baboy. Alakit din. Aganak kantada kami payamang kita kan ka. Ne, nagpas nga yun ti baboy. Dadyo timpas nga yun. Alaag ta ikabil ko iti insaganak a karton. Sige. Punasam adagos iti lupot day ta kulapot na. Nang runa ti agong natap no makaangis. Tasyak timang bantay dito'y baboy ngagpas ngay. Sige nga rog, kabsat bubol. Aposak ti tiyan mo baboy. Tapno mabang aram ka. Bumanaw kan. Tadyak kaya't abakit kita pero Uray kan aya. Sige man lahangan. Ay, kabsat Cosme. Sikan timang bantay dito'y baboy. Kasya kung timang asikaso iti day ta aburyas. Nakapas ngay kan baboy. Ket 5, timpas ngay mo. Juan, nakita idan na pinasusok idan. Anya tinagan dagiti buryas mo ngay. Kawan malagip ko. Sige. Panaganak ida. Jay imo na. Gulit ba? Tada brown na. Jay maikadwa. Toyoyonks. Tama kulit. Di maikatlo. Ni baluga. Gaputan ng hisit. Di maikapat. Iso ni Bob. Tanapintas. Di maudi. Iso ni tulilit. Tabridak. Ay. Makakigkigtot kamat. Nagalas dagiti ipanagan mo kadagiti boryas ka. Mayat topay. Apay, di mo kayat. Diyak kayat. Apay, si kaayat ti Amada. Na? Naipilit mo. Anya nga ro tinaganda. Sharon, Wilma, Judian, Gabi, Richard. Ha? Naganti artista? Iti kanito nga agsubli kayo pay, da kayo awak. Saan kayo napakawanan? Di kayo agdadahal iti mula, kundi kayo agalan iti piyak. Maawatan nyo. Laglagi pa nyo. Saan anasaya at aramiden nyo? Nang rona adiyo dang randag iti manok. Saan, amabalin? Awan ti makalapad kada kami. Wak! Intayon kakadwa! Wak! Wak! Subag dag ito'y awak.
Tinulungak ni Kabsat Kosme anang nga si kaso iti baboy na anak-anak. Nasaya at met aapong. Si Kangay, anya tinaramid mo. Binantayak dagiti manok. Gaputa talaga nga ado dagiti wak amang itayab ka dagiti pilk. Ado da? Una pong. Nagaduda. Binagak ida. Ngamsubag da. Kunada ngagsublidan to kanumanan. Ay, nasken nga rod ngagbantay ta. Una pong. Dayta kaditi misyon mo itapok. Timang bantay kadagiti manok. Una pong. Tauray manok dalaan. At damot riknada ang masaktan. Kita man ni upa. Sangit a sangit aging ga ita. Gaputawanin dagiti piyak na. Ha? Kita mapong. Agsangsangit manan ni upa. Ay, asit ganta tandingayin ta. Agsangsangit ka manan upa. Ala, kuston o pa. Sana bali. Tasanto na maulit na pasamaken ka. Tada kami amang bantay kada kayo amanok. Nakalidlidaya. Gagangay day ta marikrik nam upa. Ngamin, talaga nakalidliday ti mapukawan iti ipatpatag iti biyag. Ang laglag ipam kuma. Umaliday ka ita. Bumtang tumatlaan ti ragsak. Kasta ti biyag tayo dito'y rabaw ti daga. Ala, huston upa. Saan kang nagsangit akasta? Huston. Takichay, takitado piyak. Wak! Tilawan tayo amin ida. Katagbusog tayo manan. Wak! Wak! awak. Wak! Artiso tayo, itayan da. Itayan! Wak! Wak! Kolas, dagichay manan dagitiwak. Ay na, nagaduda. Di kayo umasidag ka dagiti piyak. Da kayo awak. Nasakit ti kita dakad ka, Kolas. Nagpaiso. Kasta unay ti kusilap daken ka. Pumanaw kayon, da kayo awak. Agbutang dagiti upa kada kayo. Sumot ka kadwa! Tasubag da talaga. Alipugbog! Anya ngay, da kayo awak. Naulaw kayo. Gapo iti panangitayak kada kayo ti alipugpog. Wak! Naulawak! Pagkakapsotak! Wak! Subag kayo ngamin. Wak! Dangran nyo mat dagiti padayo aparso. Saan nasaya at dayta? Numabisin kayo. Ing kayo ije bantay. Tado mat dagiti agpaay kada kayo at araon nyo. Ado dagiti bunga ti kayo ijay at talaga apara kada kayo. Kandi kay agdadahal ka dagiti mulan ni Tata Kosme. Taday ta ti pagbibiyagan da. Wak! Ti agmula da. Tapno da ilako da apara iti taraon da. Wen! Wak! Laglagi pa nyo ti kunak. Wak! Adda ti angin amang bambantay iti anyaman agarawyo. Kat iti ka nito adi kay agtungpal iti biling ko. Itayab na kayo ti alipugpog. Kat ipan na kayo ijay baybay. Kat dita. Taraon da kayo matendag iti nagdadakkel nga ikan ijay. Ha? Saan? Wak! Saan? Diyak kayat! Saan? Nukas tangrod. Agtungpal kayo iti bilin ko. Wak! Di kay agkaanan ka dagiti piyak. Takaasi damat. Wen! Ikarit! Bilinak dagiti pada kawak. Tagtungpal kami iti bilin mo. Wak! Nasaya at mat. Basta saan da kami kuman. Eh tayo talipukpuk. Tama nga numatay kami. Wak! Kastagayam ti rason. Napay nga da kayo ditoy. Kulas. Baro. Untata. Isungay ta. Awanan ti agkaan kadagiti mulay yo anateng. Ken saan metten amaksayan dagiti manok yo. Wano dagiti piyak. Gaputag butengan dagiti wak nga umay ditoy. Ken di danton agkaan pa iti piyak. Ay na.
Agyaman ak nukasta. Nakitak ti anos mo kadagiti dingon mo, Tata Cosme. Isugaya man nakadaduda, gaputan na anos, kan nasimpot kang agtarak-tarakan. Wen, kulas. Anusak taday talang mo ti pagbibiyagan mi kan ni bakit ko. Ay na, nagadupay gayam ti bakam. Wen, kabsat. Naparaburan iti ado at araket. Iso dagkid daw iti tulong ko, tumulong aklat ta. Kasta tinasayaat nga aramid, kabsat Cosme. No tumulong ka, matulungan kan tumat. Ad-ado kan nasad-sad pay. Ket kas panagyaman ko kada kayo, gaputan napaksyat yo dagiti wag. Ikan kayo iti maysa abaka. Ha? Saanen tata, itulong mo langan iti sabaling agkasapulan. Angam kit di, pagyamanan mi adakkel dayta. Ala no kasta ti kunayo. Isungarod ti aramida. Pagpakadakon baboy. Agawid kaming kanikulas nga po. Thank you. Ha? Thank you, kunam. English mo't dyan ay balikas mo. Wen Mat, kasta timang mangag ko, kinila kay Cosme, nga aking tarakan kada kami ababoy. Thank you, kunana, no naibusan dagiti inyag na akanan mi. Tapno kano saan sayang. Kasta gayam. Sige nga, Rod. Agpakada akon. Dagiti boryas mo. Kita tadi mo ida mabaddekan. Tani, nagbabasit da pay laeng. Wen, amo ka? Ay, sige nga, Rodan. Inakon, Sige, ingat. Ha? Tagalog man ang dyan balikas mo. Wen, sige. Mapankan, kat agyamanak, ititulong mo, idinaganakak. Awan anyaman na baboy. Agawid ta ni jay tirad-tirad, apok. Saan pa yapong? Basta magnatalatan. Apay, ada ka di manan misyon mo sa Bali. Basta magnatalatan na apong. Takayat ko ti magmagna. Kasta aya. Apay no itayab na tanti alipogpog nga gawid ijay tirad-tirad. Saan na apong? Sige nga ron, magnatalatan. Wala apong. Magnata. Kat kumamang ta iti kalsadang agturong iti ili. Sige. Surutan na kapong. Dito iti pagnaanta. Wan, si kalata ti matungpal. Ulas, apok. Itan gagayem tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw iti pannakigasanggasat ti Mortalahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon.